potrošio sam rođake, potrošio sam braću, potrošio sam prijatelje, a veto, glavice nije bilo gdje nijesam nudio život, ko da sam trebao da to činim, ali mlad i rat i pod zaštitom Slovena, da se borimo za Slovene, za Ruse. To je bilo jedno bezumlje i zvalo se rat i revolucija. Niti je rat, ni revolucija. Nova Vetluk. Prođem i Goli otok, no kad se vratim, sve su ovo bili Goli otoci. I Kolašin, i Polje, i Berane, i Podgorica, i Cetinje i tako dalje. Ovo je moja osama. Ovo je moje jedno malo odmetništvo. Mlado sam proveo na robijama i više mi se dosadilo. Ja sam rođen 20. godine. Ostarao sam i nevoljen. I pobjegao sam tamo, okre sam i krenuo putem na Ušječenije. Okre sam i počeo, vratio sam se na očevo imanje, djedovo i prađedovo. Mi smo braća i četnici partizani. Mi se ni u razumu ne razlikujemo mnogo. Mi smo isti. Jedino kad bi bilo pametnih ljudi i razumnih i dobrih, da sve to utuli i da se pređe preko tih rabota, jer ni ovo partizansko, ni ono četničko, ni ono balističko, ni ono muslimansko, sve to nije bilo naše, to je sve bilo nekoga trećeg, mutikaše, a mi smo bili neobavješteni i blejali po ovih glavica koji druga stoka. Puno se znao o Kolašinu, puno bi se pričalo o Kolašinu, ali to su već pričali ljudi koji su i dosad pričali. A ima ljudi koji su dosad ćutali, pa ne bi trebalo da mnogo prenaglimo ni sad, jer je ćutanje pametno. Ćutanje ljudima daje mir. Govorit treba samo kad je govor pametniji od ćutanja, inače ćuti.